Rigani twamenyanye muri bibiri na makumyabiri na rimwe. Njye n'uyu musore wo mu Kinigi abanyamakuru batusha kuvuga ni bake muri iki gihugu. Iyo tuvuga ku banyamakuru b'imikino bakomeje kwigarurira imitima y'abakunzi b'itangazamakuru mu Rwanda, amazina yabo yahinduye uburyo abantu bareberamo umupira n'indi mikino ntashobora kuvuga muri rusange. Rugaju Rigani ni umwe mu bari imbere. Amavu n'amavuko ye n'urugendo rwe kwinjira mu itangazamakuru byatangiye kuva kera. Ubundi Rigani yavukiye mu Rwanda, akura ari umusore ufite urukundo rudasanzwe ku mikino, cyane cyane ku mupira w'amaguru. Uyu mwuga rero yanawinjiyemo afatiye ku nzozi ze zo kuzaba umwe mu ijwi ry'abafana no gusobanura uburyo imikino igenda ku rwego rwo hejuru. Ubuzima bwe rero ntibwatangiye buhita bumushyira ku maradiyo akomeye cyangwa televiziyo nk'uko benshi batangira. Yatangiye nk'abandi benshi akora ibikorwa bito kugeza igihe byamuhaye amahirwe yo kwinjira muri RBA, Rwanda Broadcasting Agency, n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru nyine. Ubu rero Rugaju Rigani azwi nk'umunyamakuru w'imikino kuri radiyo na televiziyo by'u Rwanda RBA. Azwi kandi nk'umusesenguzi analyst w'imikino uzwi cyane mu kugaragaza imvugo isobanutse, inoze kandi ifite ubushobozi. Azwi kandi nk'umusangiza w'amakuru, akaba anatanga uburyo bwo gusobanura neza imikino mu buryo bushimishije, buhuza abafana n'ukuri kw'ibibera mu kibuga. Ntibigarukira kuri RBA gusa, kuko yewe afite n'umuyoboro wa YouTube witwa Rugaju Rigani TV, ahakora ibiganiro byigenga ku bijyanye n'imikino, asangiza abafana amakuru n'isesengura bitaboneka buri munsi mu binyamakuru bisanzwe. Imbuga nkoranyambaga rero n'uburyo yegera urubyiruko. Rigani ni umwe mu banyamakuru bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga. Ku rubuga rwa X, indi yahoze yitwa Twitter, akunda kugaragaza ibitekerezo byihariye ku mikino y'u Rwanda ndetse yo n'iy'isi muri rusange. Kuri Instagram yerekana ibikorwa bye bya buri munsi n'ubuzima bwe nk'umunyamakuru n'umusesenguzi n'umutoza w'imikino. Kuri YouTube nashyira neza ibiganiro byagutse bikurura abafana benshi. Binyuze muri izi mbuga zose akoresha rero, yegira cyane urubyiruko n'abafana b'imikino bafite inyota y'amakuru atandukanye. Uruhare rwe mu guteza imbere itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda nakubwira ko afasha mu kugaragaza impano nshya z'abakinnyi b'Abanyarwanda. Asobanura imikino ku rwego rw'inararibonye, agahoza uburyo mpuzamahanga, uburyo bwo mu gihugu. Afasha mu guha agaciro amarushanwa y'imikino yo mu Rwanda, nk'amarushanwa ya shampiyona y'amagare, shampiyona y'umupira w'amaguru mu buryo bugezweho n'ibindi. Ubu rero nakubwira ko Rugaju Rigani akunze no kugaragara cyane nk'umuntu wicisha bugufi, ufite icyerekezo kandi uharanira gushyira imbere umwuga we. Abafana be bavuga ko afite ijwi ryumvikana neza, ubusesenguzi n'ubushobozi mu gusesengura imikino ndetse n'uburyo bwo gusobanura neza mu buryo bworohereza abafana kumva. Nk'uko bigaragara mu rugendo rwe, Rugaju Rigani ntashaka kuguma gusa ku rwego kuba umunyamakuru mu gihugu cye, ahubwo afite icyerekezo cyo kuba umwe mu basesenguzi b'imikino mpuzamahanga ndetse no gufasha itangazamakuru ry'u Rwanda kugera ku rwego rwo guhangana n'andi makuru yo ku isi yose. Rugaju Rigani ni urugero rw'umusore wakuriye mu nzozi ze akazibyaza umusaruro abinyujije mu buhanga, umurava n'urukundo rudasanzwe mu mikino. Ubu ni umwe mu majwi mashya kandi akomeye mu itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda, akaba anakomeje kwagura impano yo kugeza ku rwego mpuzamahanga. Ndabizi nawe twumva ushobora kuba waramukunze cyangwa ukaba umukunda. Iyo uvuze rero amazina y'abanyamakuru b'imikino bakiri bato, ntubuvuze Rugaju Rigani gusa, ariko kandi ubuvuze n'abandi banyamakuru bafite izina rikomeye hano mu Rwanda. Ntushobora kwirengagiza Lorenzo Christian Musangamfura. Uyu musore wigaruriye imitima y'abakunzi b'imikino, azwi cyane mu buhanga bwe mu isesengura ry'imikino, uburyo bwe bwo kuyitangarira mu buryo butandukanye, ndetse no kuba umwe mu bakoresha neza imbuga nkoranyambaga mu gusakaza ibyo akora. Lorenzo Christian, uyu ni umusore w'umunyarwanda wakuriye mu muryango wicisha bugufi, ariko ufite inzozi zikomeye zo gukora mu itangazamakuru. Uyu nanakubwira ko yize mu iseminari rwose akiri muto. Uyu yagaragazaga ubushake bwo kuba mu ruhando rw'itangazamakuru, aho yakoze imikino yabaye n'indoto n'icyerekezo cye cya mbere. Lorenzo yakoreye mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA kuri radiyo Rwanda, aho yamamaye nk'umunyamakuru w'imikino, akaba ari naho yamenyekaniye cyane mu biganiro by'imikino, atangaza amakuru n'isesengura ku mikino yo hanze no mu gihugu imbere.
yaje kugirwaho n'ibihe bitoroshye rero ubwo yatangaje ko yakorewe akarengane mu kazi cyane cyane ubwo yari arwaye bigatuma yirukanwa ku kazi ku buryo bamwe mu bafana be babifashe nk'ikigeragezo gikomeye ku musore wari uje ku rwego rwo hejuru. Ibi rero nakubwira ko byamubaye ubwo yakoraga kuri Radio DC. Ibyo ntibyarangiriye kuko no kuri Radio Rwanda nabwo nyuma yo kuhagaruka nabwo ibyamubayeho yaje gushwana n'uwitwa Rugaju Rigani bikamuviramo kwirukanwa akajya kuri SKFM. Kwizigira ikosa ribi niyo twazo tubiganira nabanza ari kwizigira ako nabandi batara mu nyine indiscipline mbi cyangwa ikinyabupfura gike no kutamenya amakosa yawe ugahora wivictimiza iyo ora mu bintu ngo ndarengana ngo baranyanga ngo hari agenda ntushobora no gukira. Nta muntu kwanga wa mugani wa T-Stash abantu barahuze bari mu bintu byabo nukora ibintu by'amafuti urabihanirwa. Ibyo ntago biburanwaho. Rero nibazi yuko hari uruhare rwe mu byabaye ntabikosora. Niba kandi aziko ari bya bindi nyine abantu bavuga ngo wenda abantu ntibanyumvise wenda ntibampaye umwanya wenda ngo nisobanure ngire gute, it's fine. Rigani twamenyanye muri 2021. Icyo gihe nakoraga kuri Radio Musanze n'ubundi still muri RBA. Ibyo byose ntibyamuteye gucika intege. Usibye kuri televiziyo na radio, Lorenzo ni umwe mu banyamakuru bashize imbaraga mu mibereho ya digitale. Ku rubuga rwa Instagram yitwa Oga Lorenzo, afite abamukwirikira ibihumbi byinshi rwose, ashyiraho amafoto n'amashusho agaragaza ibikorwa bye, imyidagaduro n'isesengura ry'imikino, Threads na YouTube. Aha akaba akoresha izi mbuga nkoranyambaga nk'inzira yo kuganira n'abafana no kubagezaho amakuru yihariye, nubwo kuri YouTube asigaye hagaragara gake. Akoresha izi mbuga nkoranyambaga mu buryo butuma agera ku rubyiruko rwinshi, bityo akaba umwe mu banyamakuru bafite isura y'icyitegererezo hano mu Rwanda. Mu bihe bitandukanye Lorenzo yagaragaje ko afite ubushuti bukomeye n'abandi banyamakuru nka Rugaju Rigani, nubwo ubushuti bwabo bwaje kuzamo agatotsi igihe kimwe. Umwe mu basesenguzi rero banakomeye hano mu Rwanda, bombi bakunze kugaragara mu biganiro baganira ku buryo itangazamakuru ry'u Rwanda ryarushaho gutera imbere, kandi bakaba bafatwa nk'abasore bafite ejo hazaza heza. Yari bikunzwe cyane rwose. Inzira ye ntiyari yoroshye kuko usibye ikibazo cyo guhagarikwa mu kazi, Lorenzo yanagiye yibasirwa n'ibihuha n'amakuru atandukanye yagiye amugarukaho ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu buryo bwo kwihangana yahisemo guhora akomeza gukora ibyo akunda, byanamugize icyitegererezo mu rubyiruko ruri mu nzozi z'itangazamakuru hano mu Rwanda. Biranazwi uranavuga ko uri umutinganyi, waranavunitse ugendera ku mbago bagutinga barakiza, ariko banza wumve ahantu hava amazirantoki we bahashyira iki? Ahantu hava amazirantoki we no bagushyira umuzo bashyira mu kantu nyagaje. No uwo ni umwaka bariya ni abantu dukwiriye gufata tugafunga tukanica, ahubwo tubashyira kuri kugaraba tukabarasa. Rwanda mubyeyi wanjye, Banyarwanda bavandimwe banjye, uyu mugabo aransabira kwicwa kuko nakoze iki? Ubwo ni Musanga Mfura ubivuga. Aransabira kwicwa ngo natinganye nawe ryari. Aravuga ko ntakwiye gukorera mu Rwanda kuko ngo narwirukanwemo nirukanwe nande. Aravuga ati nubwo amagara ariyo duhugiyeho wenda nkaba ntari bushobore kubageraho imbona nkubone, mwamfasha mukampa uburenganzira bwo kugenda nemye nafite ubwoba bwo kwicwa n'abo uyu muntu amururiza. Mugira amahoro. Ubwo abo yari ari gutabaza ni RIB, Rwanda Police, ubushinjacyaha prosecution ndetse na Murangira nyine umuvugizi wa RIB. Lorenzo rero akaba akomeje urugendo rwe, aho afite n'inzozi zo guharanira kuba umwe mu banyamakuru b'imikino mpuzamahanga. Intego ze zirimo kuzamura urwego rw'itangazamakuru hano mu Rwanda, guhuza imikino y'u Rwanda n'isi yose biciye mu makuru n'isesengura, kuba urumuri rw'urubyiruko rwinjiye mu mwuga rushaka gufata urugero rwiza. Lorenzo Christian Musanga Mfura ni urugero rw'umusore wihangiye inzira umwuga w'itangazamakuru ry'imikino, agatsinda inzitizi zose abinyujije mu bushake, imbaraga n'ukwizera ejo hazaza. Ubu ni ijwi rishya rikura mu Rwanda, rifite ubushobozi bwo kuba mu rwego mpuzamahanga. Tugiye kubagereranya rero nuko mu itangazamakuru ry'imikino hano mu Rwanda rimaze kugira impinduka zikomeye cyane, biturutse ku rubyiruko rwazanye imbaraga, ubuhanga n'ubushake bwo kurigeza ku rwego mpuzamahanga. Muri urwo rugendo rero amazina abiri yigaragaje cyane ni Rugaju Rigani na Lorenzo Christian, akaba ari nayo mpamvu uyu munsi twabasize kuri aya meza yigereranya.
bombi bafite ubuhanga budasanzwe ariko kandi banatandukanye cyane mu nzira banyuzemo kugira ngo bagire aho bageze uyu munsi. Rugaju Rigani ni umusesenguzi w'imikino wubashywe cyane kuri RBA. Rugaju Rigani rero akaba azwi nk'umwe mu banyamakuru b'imikino bafite icyubahiro gikomeye mu Rwanda. Ubu akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA ndetse na radio yitwa Magic FM, ari naho yamenyekaniye cyane nk'umusesenguzi n'umusobanura w'imikino. Icyo yubahirwa rero ni uko afite ijwi ryiza ryorohereza kumvikanisha ubutumwa kandi akaba anasobanura imikino neza mu buryo bunoze bwimbitse kandi butomoye. Kuba ari n'ijwi rya RBA ukaba bituma amakuru atangaza agera kuri benshi mu gihugu hose kandi akagira icyizere cy'abakunzi b'imikino. Lorenzo Christian Musangamfura media personality w'urubyiruko. Ku rundi ruhande rero uyu Lorenzo Musangamfura nawe ni umunyamakuru w'imikino wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga kandi akaba yaranigeze gukorera iyi RBA mugenzi we Rugaju Rigani akoraho kugeza ubu. Nyuma yaje gukorana cyane n'imbuga za digital by'umwihariko Instagram, Threads na YouTube ahakurikirwa n'ibihumbi byinshi, nubwo kuri ubu akorera SKFM. Ubu rero azwi nk'icyamamare mu rubyiruko media personality. Afite ubushobozi bwo gukurura abakunzi be b'imikino n'imyidagaduro cyane cyane abiganjemo urubyiruko rukoresha imbuga za internet. Nubwo atari mu kigo gikomeye nka RBA ariko afite izina rikomeye kubera uburyo akunzwe cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Kugira wemere ko Lorenzo akunzwe wabona uko imibare yagiye izamuka ubwo yatangiraga gukorera SKFM kugeza ubu. Mu byo bahuriyeho rero ni uko bombi bakora mu itangazamakuru ry'imikino kandi bose bakaba bafite impano yo gusesengura imikino mu buryo busobanutse kandi bunyura bumva neza iyo mikino. Bafite kandi icyerekezo cyo kugeza itangazamakuru ry'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Mu bibatandukanye rero nakubwira ko ari naho hagaragara igituma buri wese aba umwihariko cyangwa unique mu mwuga we. Rugaju Rigani ahagarariye itangazamakuru rya kinyamwuga rishingiye ku bigo bikomeye bya leta, akaba anafite icyubahiro n'ijwi rikomeye mu rwego mpuzamahanga. Lorenzo Christian we ahagarariye itangazamakuru rishingiye kuri digitali rifite imbaraga ku mbuga nkoranyambaga no mu rubyiruko, aho afatwa nk'icyamamare mu myidagaduro n'imikino. Nsoza rero nakubwira ko mu gihe Rugaju Rigani ari icyitegererezo mu kinyamwuga cyemewe kandi gihagarariwe n'ibigo bikomeye nka RBA, Lorenzo Christian we nakubwira ko akorera igitangazamakuru cyigenga kizwi nka SKFM. Akaba ari n'imbaraga nshya z'urubyiruko zikoresha imbuga nkoranyambaga mu kogeza izina ry'itangazamakuru ry'imikino. Iyo urebye ku ruhande rwe professionalism, Rugaju Rigani agaragara cyane kurusha Lorenzo, ariko iyo urebye ku ruhande rwa influence n'ubwamamare mu rubyiruko, Lorenzo niwe ugaragara cyane kurusha Rugaju. Bombi rero baruzuzanya kandi bakaba ari n'ab'ingenzi mu guhindura isura y'itangazamakuru ry'imikino hano mu Rwanda. Twe rero ubundi impaka zacu ntago tuza ngo twongere impaka cyangwa tuzigabanye mu badukurikira. Twe tuguha ibintu byose bibahuza n'ibibatandukanya, ubundi nawe ukagiriranya ukatubwira uko ubyumva muri comment urenze. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa ko bimenya. Ngaho kora subscribe ufunguwe n'inzogera ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho nje ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.